Mentaka singi hat majai ka arfai trip ulber ka office jong ka Krishi Vigyan Kendra West Khasi Hills. Kala penlong ya ka program bakerpang na ka mentaki nongrep. Ya ka ka program la penlong hakash nong maudo haplau yeng jong uba spingshon mashra u nongrep so strawberry bandeng kong tam ha West Khasi Hills. Hakatay singi ka kong wai sotun ka officer jong ka office KVK kalay don lang bar kala pensay halo ka scheme baka sorkar pedeng kala mang kerpang na ka mentaki nongrep kum ka Swachhta Action Plan, ka skill training for rural youth, na kabenta ki organic production of fruit and vegetables, ka piggery rearing and management, ka nutri-sensitive agricultural resources and innovation, ka homestead agriculture management in rural areas but kiwi. Tong ini singap ya kijing pensya jong ka kong wai sotun. Ini sedang ha kaba mentang ini pet strawberry ni long ni amania. Andai ni bu bentang I bak spring in kran kan dia cepan strawberry nang ta kabenta jongi pat kadai kata kamangi ong ka Swachhta Action Plan ru andre ha ka juga po nakaliang jong doktor like na kato ka ba na pare hangi piatip lo ikas bawa wi an betul na Yep. ta hiju ia kas bawa wi da pi perkat betang ya ka mesin ya pi ai sekiwi ru tangay mesin te nakaliang jong doktor hang ni dan kinong rep teng kimia bu ya kamasi kia bu no ka belang kia bu ka siar kia bu ka senyang tema I nai kan dia ba lada kimia ya ka gasbo mesti ki we ki lapat nambakan nung sange kam ka dokti te kamon I in ai na ka benta kata but in ya lek kata ki ong ka beda I mo ta balashna kerpang ya kan ka sem senyang ka badan te ye kitu ki kena semla ki bahab hopok jong ka kam jong doktor senang bakin ya tip lang jaki kita kimat di badan kam namar kitu ki kena semla bahap hopo u doktor ya ka STRY mo ka skill training for rural youth kinya pek bentalang sya kataka beri sniang handai lada dan kirang bah ni di badan laka jingmut bakin tu benya ai pila benlek lang lani pila ben sekali baik hang ni mo ya pia hata rukam tu so tu ka we ka bega bentas strawberry menginya keren Kawai kadai ka benta ka bagi ni keren chithang ka ta Swachhta Action Plan ka bakil ay asmo nga try ta Swachhta barabor ang ki offense sa program mo chithang tindia chithang ka jingda ko ni ki kam lam ba unong rep ula banne ikna samla ki la banne bat ka benta jongka krishna ya ka sbo handai lat na kata kini kiwi ki bangila da biya tay la da biya shna hang ni na do menshua bat I ba spring satu ila menshua I bat haba kot pat ikon jong ba spring Ikom les bulan itu pat ila juai training mo mencua ha competition ru ila te banyo prize hakino kirukom mo pen kre kani khamtam ki kena samla baki long tume ki bakwa shen benta haki competition namar ka department mo jong ka horticulture ka shet ai ki program bakya ke ai ka bakila banne ka dei limba jogi in sabatai kunno bakin pen kre nang ba ki pila banne shen benta ha competition hakajing holis na balale nga Aisha nga strang di senrang ki bar syajit na Meghalaya taman haka first batch na ta kasi jentia second batch tanggaru kalongta bat menta dan dep diki kena samla kan thai gaman hantaru kasi jentia kena kan thai garu bat senang te kalong kebasu tenan ba mar ya dep kata kemut ladadan bajit haka benta jonga ngadi jongka horticulture ni te kamot ha ita ibenta ke bangin le ka de bang ni kai shpang ke bahaba mapo jongka horticulture te kamot mari ada pas ke kata kin chnai ka project kila benle so ujur usunti kat badai mo kishna umso kita bar ok ki haba po hoti te menta pinne umlo andala ada kata pin chnai ka project da pila ada chnai ka project pat kenjayu pin yo ya ka signature kamot mung sign mangi ba pin yo submit check itu ki ba ai ya kata ka training hang teh ha ka bangi ong ka BATC hang teh ha pusulong te kamot itu kin ong ba la long ban pelat san pau haja check kena samla bakin sedang syai kata ka iyo te kin pen I biang ke ai ka balada ndala ada belot kata pat kin sa ai saka batam san pau haja te kata kale long nok ka sarkar kale nak benta ki kena samla kenang bakin la ben seng ya kadika kam ka ba la da teng kile wat mau ka jimpuli ha kita ki kena kelas ki bawan lele ki don ki bala pas MSc ki don ki bala pas BA ki don ki bun kena long no na long barok koi kami khalia pa kimi yo kam
Tekani kadai kajing ngarap henry menshua kishem ya ka percentage. Kemudian fila pas kelas 12 kat no percentage view menshua kishem. Sementara thara don bok dan sedon kajing kelah. Lemar hajing suthu jonga kini kita orang ba mapisia hang ni ki bampat yo la tong menit skol ru. Pinong ada percentage tu seno. Kamu mi orang hira tang tu kameraru.